Ҳаԥсадгьыл ашәарҭара ианҭагыла хатәгәаԥхарала Аԥсныҟа иааит Нхыҵ Кавказтәи ареспубликақәеи Аладу Урыстәылеи ҳҳәаанырцә инхо ҳџьынџьуаа рхаҭарнакцәеи. Усҟан дара рхыԥхьаӡара ҩны-зықьҩык иреиҳан. Аԥсны ахьчараҿы рлагалагьы маҷмызт. Шықәсқәак ҵуеит хатәгәаԥхарала иеибашьуаз рымш Аԥсны официал азгәаҭара иалагеижьҭеи. Ари амш азы ҳтәылахь иаауеит хатәгәаԥхарала иеибашьуаз аветеранцәа. Иргәаладыршәоит изнысыз амҩа. Убас иахьа Владислав Арӡынба ихьӡ-хәы ахьӡ-аԥша амузеи аҿы имҩаԥган аиԥылара. Уи аартуа амузеи еиҳабы Мзиа Беиа дазааҭгылеит ҳаԥсадгьыл ахьчараз иааз хыцәнамырха аиааира аагара ишазықәԥоз атәы. Дара зегьы ҳаҳәынҭқарратә ҳамҭақәа рыла ишалкаау. В боевых действиях участвовало более 2000 добровольцев. 51 человек из них удостоен высокого звания Герой Абхазии. 247 награждены орденом Леона. Свыше 700 медалей за отвагу. Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны. Уже после завершения войны память о ратном подвиге наших братьев нашла отражение в названиях улиц и городов Абхазии. Атәыла хада Рауль Ҳаџьымба иқәгылараҿы дазааҭгылеит хатәгәаԥхарала иааны иеибашьуаз аиааира аагараҿы инарыгӡаз ароль атәы. Усҟан иааҳарԥшыз аидгылара иабзоураны иахьа иҳамоу ԥсхы иақәиҭу ихьыԥшым аҳәынҭқарра ҳәа азгәеиҭеит атәыла хада. Иахьа даараӡа дрызҵазкуа мшуп. Ҳара ианакәызаалакгьы иҳгәалаҳаршәалароуп усҟантәи аҭагылазаашьа. Зынзла ианаҳхашҭуа аамҭа ҟалозшәа анаҳбо ауп, аха иаҳхазыршҭыша аус ҟамлароуп. Ҳара ҳаибаркыра, ҳаизыҟазаашьа ианакәызаалакгьы еизҳалароуп. Аибашьраан иааҳарԥшыз убысҟантәи аидгылара иабзоураны иахьа иҳамоуп ихьыԥшыму аҳәынҭқарра. Аԥсны афырхаҵа Асламбек Мирзоев ахьӡ-аԥша амузеи ҳамҭас иазааигеит зқьи шәиԥшьыни жәижәаха шықәса ҳцәыббра ҩажәибжьба рзы ҳаҟәа аиҳабыра рыҩны иахаргылаз адыгатәи абираҟ ахҩылаа. Иара амузеи аиҳабы лнапаҿы илиркит. Мзиа Беиа илҳәеит ари аҳамҭа гәахәара дула ишрыдыркылаз, иара ишазалхо иҷыду аҭыԥ. Анаҩс аиԥылара иалахәыз идырбан Владимир Занҭариеи Наҭела Акабеи аус здырулыз Совесть Кавказа захьӡу афильм. Фатима Гергиаԥҳа, Тимур Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.